sam Marko Jovanović, profesor sam glazbene kulture, magistar glazbene kulture i prije godinu dana sam izabran u European Music Incubator. Izabran sam iz područja digitalne pedagogije. Izabran sam iz područja digitalne pedagogije i moj mentor koji će poslije malo više govoriti o tome upoznati je Kristo Kao. Kad smo došli u Tallinn, Kristo Kao me upoznao sa web aplikacijom koja se zove Match My Sound, koja je u principu pomoć pri učenju sviranja instrumenta. Znači, način na koji aplikacija radi je da je interaktivna, na način da početak skladbe stoji na startu i vi kad mikrofon koji je na bilo kojoj aplikaciji, kao što na bilo kojem uređaju, kao što je mobilni uređaj, kao bilo koji tablet, bilo koji laptop, automatski koristi mikrofon koji može snimati unutar kompjutera. Znači, dijete ne treba ništa drugo napraviti, nego se samo ulogirati na tu web aplikaciju. Ne mora ništa downloadirati, ne mora ništa drugo. Dobro, izvršio svoju zadaću ovdje. Ali recimo na ovom dijelu već vidim, ne moram preslušavati cijelu skladbu, vidim da na ovom dijelu je falio sa tempom. Ja mu mogu poslati ponovnu informaciju, sve u redu, ali jednostavno ovaj dio tempa jednostavno trebaš popraviti. Tako da se recimo skraćuje vrijeme u tome kad učenik dođe, vi morate poslušati cijelu kompoziciju i onda se sjetiti gdje je pogriješilo, što ste mu htjeli reći. Ovako automatski Match My Sound kao aplikacija analizira što je učenik osvirao i imate neki bolji uvid. Krenut ćemo na koncert, onako većina ljudi došli. Ok, hvala vam. Tara? Brava, Tara. Tara, ok, bravo, Tara. Yes.